lang bagay. Mano ka di amin ay tayo ornong tayo bangkaw. Ay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan. Itadamagam banan. Ha? Dagulit ka mo ala kayan. Madanagan na ngamin bagay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sa paydakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo makapadana ka talaga. Iyak maituturugan at panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, anyang araw ti pabayan tangay iti urnong ta kwarta. Napay no usarintan ba kay? Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakil abalay? Kaadang arudun balay ta? Kaya kung maroon ti dakil abalay ba kay? Basay kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ti tuy balay ta. Kaadamot tin babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, adamot puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala. Nagrigligatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti saan ta pa'y ang nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa'y tay intid da kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw. Kitno bilang maibos na dyan. Awan problema. Tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Adlang garot. Planuan tanti panagpatakder tayo ti balay ta. Tapno malpa sa dagos. Ay na, napintasan to'y balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapol ang ma-renovate? Saan may aparinovate? Kastoy na ito yan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbaran abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay iti kwarta. Imbis nga ag-enjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay ag-shopping. Gumatang kayo iti agkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo ti balay yun. Kaya may nga mo ti dakil abalay anak ko. An-anuan nyo ay atidak kalabalay, kat dudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon yati kayat may, isuti aramidon may. Kat awan makalapid kada ka may. Wartami mo ti aramaton may. Isu nga awan, ti sino man na makibiyang iti pangadjeng may. Ha? Uwing karon, nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan ba dinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukat hindi bangkaw. Intagarulan. Agure ka. Apay, adag basit tabag mo nga Umanay nga ron dita, ti iruwata akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka bakitan? Di pa ikot makitkitan ti kargahan na akwarta. Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas la gagangay la ti karganda no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po utak kasi nipdot da nga ikubag. So masapaw
ngagbalintamot wais lakay, malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wen nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakitan tinagamdan karon. Baybayan tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wen ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso baybayan tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay kabagay, anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami iti balay may. Kaya may ti sa bali balay. Anya, Kaya't mimot apadasan tiyag balay iti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga rod ti balay yawn kabagays. Basik nga raw. Kaya may tayo dakkel balay kabagay. Ay, ited mo nga rod kanya akong tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan a balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi dano awan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ngam ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaon. Iso dagiti la dingwin main ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder may abalay may wine. may kawan lata a kabagays. Day talagayam. Mano nga isturas ti impagamit ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amangan nagkurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akad saaran. Kusina ti may kadwa akad saaran. Kan silenta ti may kalaw. Sa bagay, mabalain. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala, kawan na. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ah, Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. saan itan? Tada ti paggastusan ta? Nalang nga raw. Aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa ko. Mabisina ko na. Itay-pay lang urayag di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 itagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayon gagarap tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta.
Di mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti panangantay ti may sangal daw. Mamidwa pa ilaan. Tapno malpas ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray ta italaday ta wilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanay na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaan dak tumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga ro nana, istambaya kita. Iso nga alaan dak to katulong yaw, anya. Ikaw, awan lata, kikay. Rayom nga raw, damalpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, una na, talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw, nagdakilaw na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kintatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikatiki na palangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata sa nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin di kas jay. Ngamti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka kabagbag na bakit. Ay, kauray siya ka. Ay, Nangrunakit nagdagsan ti imutra. eh, Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa yung gamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornongon ta kide pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis na kay. Ay, siya pa ya daw. Ano pa iti paggastusan ni ti may patpatak. Darabalay ta. lagi na nato, may bakit. Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa ilang araw ti waiting shed. Nagdirigat gaya man tagi patak dari dakilabalay. No kaano abim makay kinlim bakay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Ay, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang samay ti urnungtan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta nga may kimbaga ti karipintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kasano nga rudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardag. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tinakal. Nga may sardang mo lagayam. Kahit pangalaan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Saan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkan. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adabanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain.
Nagdakkel di balayo. Naibusan na ti urnong yo. Na sigurado at dakkel din nagastos yo ijay. Una, nangam di balay, takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagparami di ti balay nanang. Nangrunan no kas ti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun ngay amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Huwag magkidi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ili Kape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo ah. Saan? Tanang ina ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kitaan nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid da lakay. Nagdakil. Mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito'y idi. Dahil tulaka nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpaseng. Adu pa'y di magatang ita. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod da iti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakit? At damaling gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti taaw, bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat kay. Kahit pangalaan ta nga rin nga iti kwarta. Awanay, naibusin ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw, ti paglunan dita. Sa nabalay, tadamot tayo pensyon ta, pagbayad ta. Huwag may kindi Nalang aglun ka manin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taros ito. Ay, huwag garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayo. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. Iso na lang ta. Tiwangwang may tiunay. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod a balay ta. Alangan na pagkatin ta pala nagi dyan. Ay, saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ikaw, utangin tamadin Damamaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ay kabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagay. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak pa'y mo't. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan kabagay. Saan mi pa'y kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak dito third floor! Dito'y silitra! Abay aya! Ayan mo ayamay! And then, to the first floor!
Umay ka ba tayo paramin ko kanya? May na, si Kati nakasapulan na. Di si Kati umay dito third floor. Pero saan? Daisan! Masado takla nga bumaba. Uday, makabandog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka ken sikay nga umuli. Iso nga raw na masado ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Naliga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Tika, alam ti may sakot sunijay. Kun tay pungan, kun ulus mau. Ta maturog kay jay no kaya mau. Hey, bandak mo ta. Mabuti nga no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Aglabon talaga. Ah, Ay, awan pa'y pagbayad. ay, una hindi kas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Sana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anjit mabasbasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahal. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Tritangay ka di sa hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kambutan. Di ka magsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol tinulong ta, amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Why nanakaw? Agam, inutilan ni tatang yaw. Nga po iti panakatak na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uwan nga raw nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi iti agbusbusi na iji baba, nanang? Ay, andaman na dagiti umayag singera nakaw. Ah, agsingiriti? Iti utang biyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay mutang kamay itinayon ti kwarta may. Ay, nagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema no ka nawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasi na, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil lat tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, digusak kan aminan. Pasaray saan mi matlamaw usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli.
Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita ta inutilen ti asawak. Alakastan, to'y gayam wano kabsat mo, Ilyang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat Ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagnina kada kayo amin. Manang Biyanang! Hello, naragsak nga aldaw iti tunggal maysa, siyak man na ni Manang Yabianang, amang kabkablaw kada kayo iti naimbag nga oras yamin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama ita kat manipod ka ni pagayam nga elmo, sana pudpud no anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak kan ka kat saan ko kapadasan, nudi kat kapadasan ni apong ko, apanaganan tamatan iti Tino. Kabsat di apong miabakat ni apong Tino. No read, no write ngamin ni apong ko alakay, iso asyak ti pinagsurat na iti kabadasan na. Naglaklakaya baro ni apong Tino. No apay nagbaka baro, iso ti istorya akan ka. Rugyak tag salaysay, iti kaubingan pailangan ni apong ko at Tino. Oh, Tino, si Kamagayam, sumber ka. Ni, adam sa nga ili ni Mary. Makaisturbo ak sa amat lani. Ay sos, kasla di ka pailan na irwam. No kasla bumalay kami mutan dito'y balay ti gayem me. Alalaw may kakiding. Mere, anda sa nga ilaim. Oh, Tino, nasaya tayo may ka. At dadagiti gagaiyam ko. Ay, ala, umay kan Jenny, makadisturbutan ka dakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo ah. Talaga anak ang dagiti gagayim mo, Mary. Talaga kas tadagitado ha. Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay may. Wen, Mary, tao may ko ipakada ti idadanon me kuman ka ni tatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen, Mary, oray gat agayan ayat tamutan. Agkasarta na. Ah? Eh, kwa? Ala, kinilat nakmat, Tino. Kasaradagusan. 20 pa lati tawanta. Nalakadaw day ta pa nag-asawa, Mary. Dagitin pa'y katauban ta, kit nakaununadan. Adan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta matan. Sige. Takasaritak da mamakan pa paano niya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na makiasawa. Sige. Dumanon kay Don Tino. Ngam no di dapay kayat. Ladingitag Tino ha. Diyak mabalin na tubngaran ti pagayatan dagiti naganak kanyak. Sapay ko matamawatan na. At manay, tao may ko amun ti desisyon dagiti datakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang agkasarta. Kwa, Tino, iso nga ibagam ka ni tatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Oh, agyaman ak, Mary. Agyaman ak unay kan ka. Sige, ta ibagak kinitatang ko, ta dumaron kami. Sige, nakasaganan tayo nuwang kan baka maparate. Intong kaaldawan ti kasaryo kin ni Mary. Tulagan tayo pati kasaratan. Kaya iso nga raod. Ala, inta nga rodan. Tapno mapagsasaritaan ang ti panagsimpayaw iti kaayal-ayat mo, bro. Saur ka, Mary. Wan nga rod ah, saor ka talaga, Mary. Ha? Ala, dagiti adwa. Rugyandak man na nasidiran. Kasano? Di kag tungtung pal iti tulagan. Nakitultulag ka pa'y lang nga rod no di mo matgayang matungpal. Wen nga rod ah. Kunam nga gigiddan tayo at talo nga agkasar.
Ngam di ka matagtungtong palit iti sarita. Sorry, no pakabasulak ti Jackpan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat nga min ti kayat mi iti nobyok. Kastamat tandag iti dadakkel mi. Di tanto matlakan no ti turong mi. Iso nga isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saur ka kikdi ah. Please, maawatan dak kuma, Jenny, Lani. Di dak gurguraan. Pangaasiyo. Awan mo ti agbaliw nga uri adanton asawa. Kan gayim kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabalasang kapay. Sa balin tulat tan adan asawam luka. Ay ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Ang mga no sumapul iti sa bali nga sawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kaguratak na kiti gagayim mo. Pasugnod dala kanyak dayjay Tino. Iso adi ka madanagan. Mary, Numabalin nga min. Awan ti umuna kan maudi kada kami ang makiasawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya ngay nga ron. Nairanranamat nga umununa ng isuda. Padya kamawatan dak tumatla dagiti gagayim ko Tino. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Hello, Tata Bistre. Nay, si kamo gayam Jenny, balasan ka. Adda ka din ni Tino? Apay, anya gagaram iti anak ka, balasan ka. Adda na patag nga ibagakyan kwa na, Tata. Adda ka di? Uwan, adda. Sige, sumrag ka. Umay ka. Umunag ka, balasan ka. Awisan ka kumaiji balay, Tino. Adda okasyon. Anya ti okasyon, Jenny? Basta, maamuam to. Alan, mapantan iji balay, Tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary iji balay. Kasta ka day? Sige nga ram. Mabitlaan ta, grubwatak, Jenny. Itay pala umininom tayo tarak. Awan matlangan. Nagitidad dumapayas sa ngayon. Kasangay mo. Duduwata la dito balayo din eh. Kung umay ni Mary, ayan na nga. Ay na, sumangpet dan to inton madamdama. Paumay da siguron. Orayan talatan wan. Jakon inserateri daw. Sumrak dan tulatan inton sumangpet da. Nagpasaklot ka mo tayo ganyak, Jenny. Ang mga Jenny! Ada akon! Papayakas ta tila ngayon. Ay, nasaya at adda kan Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga gayatakkan ka. Ngam, nasakitan na kay ni Mary ti inaram mo. Angam, saan pa'y analadaw ti amin? Saan kayo pa'y matanag kasar ka ni Mary? At dapay gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga agayatak kan ka, Tino. Lanay, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayam mo tinubyak. Jakmat siguro pa kabasulan ti panangipudnok itiriknak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amangirok maiti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadanin ti kasarmi kini Mary. Amok. Awang pa'y tinapasamak kada kayo, Tino. Iso nga irukmak ti dayaw ko. Basta maayat naklaeng. Naimbang nga oras mo, darling. Tarling tarupam! Anay ko. Apa yan? Anya basol ko, Mary. Di ka naging dede mo, traidor! Manangalilaw! Mary, please, lukatam ko matay ito eh. Please! Manangalilaw! Please! Asinatan! Di kan kaya! Umadanin ti kalay sa ta, Mary! Sumapul ka niti sa baling asawaam! Manangalilaw! Agsinatan! Anya? Day, tanga, babe.
Tadi mo linapdan tigartem mo itilasag. San batas siyak tim masidag? Isuda ti imay ng sulisog kanyang tatang. Katiligat na, si Kamay tidak kasitan. Anya nga, kagura na kanya nobyam. Apay kas jay. Apay akagura ng tatang. Kit isumat tayo etag. Amumay nga agagayam dagiti talaw. Anya amum nga, no tila indandanon dan ijagayam da. Apay kas to'y tatang. Sana mabalinda ito'y. Masapul ang makasaritak tinubyak tatang. Masapul ang maurnos ti amin kata kami. Umandanin ti kasarmi kini Mary. Ala, inkag pakasikin ko na. Bareng kasyan na anak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang minutos. Anya ngamin ay ati masapul mo kinkwana. Di nakamatlakayat ang makasarita ti gayem mi. Wantino, iso pumanaw kan man? Saan ka matlakan na mapagtal ka na lalaki? Saan ka napunoy ti gayem me? Lani, Jenny, anya tayong pagbagayo ti gayemyo. Apay kagura nakbatan. No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayem mi, nagbidot ka. Wentone, api ngamin adi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaang. Amok, pinadagas nak iti gayemyo, Jenny. Lani, di yung kumamataramidan ti kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wen, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibaga iti gayem mi? Apay kasta kayo itan kanyak. Kasla kagura tak. Idinto tayo di. Kada kayo pa amis mo ti Uston! Jeff. Pumanaw ka kidin, Tony. Saan na ka nakasapulan ti gayem me? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkanukayat ti makisango king kuana. Tata Bistre. Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkanukayatan. Umadaning ti kasaryaw. Aldaw laangan ti moruray balasan ka. 5 lang aldawan, kasaryon kinitino. Aywan, at to'y balasan ka. Papay ti anak ka. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanon day ti asingseng. Ikaton yung tulakanon, inton kaaldawan ti kasaryaw. Alan, awate mo. Isuot mo ang balasang ka. Ibagayo tayo isuti umay makisarita kanyak tata. Ha? Sige nga, balasang ka. Ibaga kinitinaw. Apay Mary, anyat problema. Ibagam ko makanyak. Tapno amok mati kalkaling tegak. Sigamat nga mintino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Siya kumamot itong gamita Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Uwan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Ta nagpasulisugak. Ngamtinggam kumamot at isad ko, Mary. Pangkasim kumamot. Sige, Tino. Danggag tan yaman nga ibagam. Aw-awisan dak da Jenny kan Lani. Agpakpakaasi da Tino. Maudi kanon apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga rudon inton maminsan nga aldaw. Sika, Mary. Basta gan nagkati pa pa naman. Abay mo sumurutak man. Ala, saan ang Tino? Agbatikan. Amo matanda iti gagayim ko. Naimon da unay no adda ka. Iso agbatikan Tino. Di ka agdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise. Sa dino nga minti papanan nyo, ya. Iti ka no lugar da Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Alamanad ka kung mga rumeri. Di ka ko mapalubusan. Jakat aguraan da dagiti gagayem mo. Nakasuotin kang kati wedding ring yung kini Mary. Talaga kas tatang. Tapno saan nga arman ti sa bali ni Mary.
na italin iti pusok ni Mary kunak man langan. Das ayama day jaya pang tinglam king kuana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta, nunalpasan ti kalaysa. Parbango ng kino. Di pa ilakan si Mang Padamere. Kung dagiti gagayam na. Un ka nung tatang. Kasta ti ko na dagiti dadakkel na. Ay sus. Ay, kasano nga rudeng ngayon? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamaawang pala dyan ubyam. No di pa sumangpit. Itantan tayo kailangan ti kasartatang. Urain tayo ni Mary. Tambangan no adala nakataktakan na. Kuwan kapilitan na kasta. Barang sumangputan aging ga madamdama ni Mary. Sino na ko? Sino? Apetang. Mapanta ka nun iti balay na Mary. Takayat ka kano ang makasarita dagiti datakkel na. Wentang. Mary. Apay ka sa tilangham asimbango kanyak. Kasla saan ka naragsak? Mary, nagsao ka kumang. Anya ka dito parikon. Gan apay nga, itakala na gawin. Pakawanan na ko, Matino. Sana na matuloy ti kalaysata. Ha? Anya, ngam apay. Kan, isubli kong dahito yasingsing kan katino. Ha? Atoy, labing itag, ngam, saan gayam asikat ipakiasawaak. Tadan sa balingay ayatag. Anya, Mary, di na kumamarabakan ni tikasta. Pang-asim, amok, sakto'y ayatam. Tadan sa balingay ayatag. Kanada pa yan napasamak iti nagbaitan meeting, no? So, sorry. Pagawanan na ko, ma. Kan, inalayo ti subsubli na asingsing lolo. Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Wa asing-sing dadakalagi ti ramay ko. May say ti kanawan. May say ti kanigin. Ay, diyakan mo. No sinugsugan dagiti gagayam na saan na makiasawa kanyak, unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary. Tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na diyan. Pasabak, abok. Lolo, agsakit kayong matan. May palagi pa na tinapalabas kanya ka mo. Kasi na maririk na kumanan, tinarik na idiimba, tinak ni Mary. Lolo, nabayagan di pasamak. Di kay pala nakalipat. Apo, si kanto may tiltila sa salunsunan. Iswa, may palagi-blagi nga rutin na palabas kanya. Iswa, naglalakaya ka ba raw na po. Nasamaw, agsabat to mo lang tidalan may ganamere. Napaya ka po. Kasag babawi kati nangasawa. Kan, mabalin nyo latamot ti mga asawa no kaya tiyo, lolo. Mabalin pa'y. Ay, tanan, madikong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdaya par. Saan tadwa kami itong agdaya par. Tanan, ay, lakaya ko na po. Napasebo na tasuran mo kindi manang biyanang, apo. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y duwa asing-sing tito ramay ko. Lolo, ariglado. Ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Apong Kualakay manang biyanan. Agyaman na kiti anos mo kastamatan dagiti kakadwam ngagdram-drama. To'y pagayam mo, Elmo. Nala, pagyamanak met ti anos mo anang ilanad iti kapadasan ni Apong mo. Katsapay la kumata na salon at akanayon, tapno adu pa'y atawan ti panagbiag na di ti rabaw ti daga.
Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Elmo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! It's orat one in your nose para iti script ti pagayam yo ni Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam na imbag nga oras si Manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikap sa Trina. Sana pudno anagan ngam makablawa mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac. Kastiman ti kunanikap sa Trina. Di raman ang biyanang at dabak ng agayim ko. May sa balo, kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan da nagbayag, na nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak matanabel. Awan matambo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, ganda. Saan data na ikari para ditunggal maysa. Ibagam tagpaysukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Jak ilibak, ganda. Naita ti puno. Kunaktupay ka. Bayan naramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan lakman kabagis Trina. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni garda. Nagsina kami ngaminain kit ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Yakon ay ayatan ni garda. Andan sa baling ay ayatag. Kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alam, pautangan na kon. Sigurado kami na singirin nak ni Garda. Katawan pagbayad kao. Ayawang kwarta. Adda pang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirin nak daw. Si Kaman ti makaama makisarita ken kwa na kabagais. Please, uray tagayin mo mag. Ay, ala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Nekit, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Isungay sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Pagbiro ka. Singirek jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka agarda. Desisyon mo dayta. Ngampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanya, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol nakan ka. Awanan bain nga binday jay akabsat mo, Rina.
Nagado ngayon karkari na kanya. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama. Dinadail na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jaya tao. Ala, siya kung dagkid daw iti dispensakan kagarda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo garda. Inret-retumpay lang amin idikanyak na jaya kabsat mo rin. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang garda. Kinwartaan naklaang da jaya kabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan kuana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugan ti utang mo kung kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalimtagan. Basta bayadam ti nagastos na kung katapnawan rere. Siyak ti mababay ni ti kastoy nga raramidan. Ngalangarod hulugak nga raon. Apay, di mo inay-ayo aya ka bagays, kat gayim mo ba? Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ije gayam ko. No apay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing, sininaam mo na dagos ni Garda. Ay kat kasapulak mo't nga rod ka anak ka bagays. Ay, adula amin day tangay bagbagamot. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailaan na kita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyang balay na may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan laknat launa yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit kanya ko ba? Talaga akasta Mga asawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga asawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga ang malumbaan ka, primo. Love, makakatkatas Itimplaan na kitigatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papuno takay kinanaom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng sambot na iti beer house na diya babae. Naulawan diya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kalaan mo tan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinaya na ija ma'am. Diyak mo, ante. Saan matabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na di bagana, kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang, ante. Kakaasya kakan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaatiw ka nun ni tatang, tan nakaasawa man rin. Dinto asya kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Isong agsapul akit di man iti armam. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wain.
Tainak pa'y gumatang itinaimas asidaen tayaw. O sige, darasama. Diyan kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah, Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Na- Tapno maamuanda a kinukwartaan na klaang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki dyan balayo inton bigat. Agdiskitar ka! Adan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Saan? Nakababain mo. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritog day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayaw kawang mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa na. Naghirit iti namin Ken ore ti rice coffee nga impakapik. Nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kasta aya. Ay, mabit lang atay. Adda awag ko. Hello? Ah. Wait. Naglokaw. Adalay mawag kang kwa pinanaawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayon aya tatang? Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Ayam kurang pay mati kwartak. Agorundungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yun lang mo Ado, tiyagpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tiyagbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingput lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingput, na awan ba't kwartana, tatang? Ha? Praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingput kan napintas wano ubing, no awan ba't kwartana? No awan ba't trabaho na? O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. O di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti in-inted kuken ka. O sa renyo kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan ka din akagura? Saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan nasingirin. Papanam, primaw. Di tabalay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipat patrabaho na kanya kante. O sige, mapana kon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na,
Inal daw mutan na mapanti ka anak kak di tabalay ti gayem kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni garda kang kuana. Intan ni jay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubingta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam met ubing agar aram kanyak garda. Sika siguro Kagangay na makaisumaksika. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga asawa kong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa ko. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidang primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit babalasang iso pa ilaang bay. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim ay. Subsobrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Baknang ngamin. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaya so ti type ko. Agin inayat kami ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga ayan ni garda ti kayat mo nga asawaan kanakan. Wanantay. Nagtulagan men, ti pa nagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngadeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kunti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayam ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya Gardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakes na at agpada mo anawaya. Unang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta, respetuan na ka ni Garda, iti panang lokom kan kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsak manen, Iso abay-bayan tayong idan, kabagis. Inton bigatan ti kasarta, Primo. Un nga Rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga uray baketak nga asawaan.
Anya ko matiibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pud nungay ayaten na. Talagamat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan ba't kit di ah? Oh, ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga rin. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika ati bagagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rin. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agreeing ka! Apay ayatatan, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat anda sa ospital. Anya? Kahit kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado latta ante. Kahit mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay kasta ka ka nobyam dayjay? Hindi saan itan? Inutil tan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay kasta ka? Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat? Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siya kat ti pagbalinan na a caregiver nan. Manjak mo't ahantay. Aniya? Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikasukan kwa na. Ay ka, awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kunti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda ante. Wala, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda ante. Ay sanay! Di ka lagbain. Idi mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tasi ka tinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Lydia, ma'am. Di kay lagbain iti kastang aramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kung kwana. Mangibabaing kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, kapoy ti panangtalikudnan iti gayam ko. Nabainan, isasana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod tinangasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, ti kabsat wano gayam mo, Rina. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin.